Dua kajalah dua. Kembali pecahkan rekor 24 jam. Si bungsu. Ya. Jam berapa, Mak? Jam berapa hari? Jam 2 kurang sampai. Boleh kurang seperampe. INS Si Bungsu lah masuk ke Ranah Minang. Aduh, kepala crash. Cerai ni. Kau padam ni. Peri ya betul. Zona. Ada 12 kurang 10. R. Si Bungsu. Ini mobil mau ke Jakarta. Di Patriot. Seat 28 mau ke Jakarta. Rekor lagi 24 jam. Jam berapa kita tanah? Sama 10 lah. Dari Bandung sama 10 lah. Ya. Wih, yo, padek tu.